ole thlir tu te chibai le vekule voin hi me ni som pathum kumsang hi som ni panga thole ni ania tunjuma hian voin lama Pakistan le India in kara thil thleng sang te kan tar lang le don ani ole amma sabera chuan voin lama Jammu and Kashmira in kana thleng chungchang hi kan bi chiang donanga NDTV website in ataran danin Jammu and Kashmir sopiana terrorist le Indian Army te in kana athlena wangin terrorist pathumin nunnan chan phani na tarlanga India chuanin hella ka changa be na antok le ani vai chuan hei hi indo an chona kan ngai nga na takin kan changlet nga zel don ani tigin thu chuan lo siam to a hemi bo zui na hi haniang chu India chuan na tak mai in voin khan terrorist te be let na hi an nei nga la terrorist pathum lai in nun nan chan pha ani Jammu and Kashmir sopiana voin khan border security force te terrorist te aning kapa elai hom chunga hian terrorist te han la cheng ni ngei tur ani aning ka chan na masaber chu kulgama ni in ti chuan hnuwa sopian ram hnoi lama anin umzui ni in NDTV chuan atarlanga ti chuanin army le paramilitary force chuan thei top chuin terrorist te hi darkar ni chung zet ang ka hnu chuan ne na han changa mi pathum lai nun na an laksak ani Indian Army in Twitter an post danin me ni som pathum kumsan hi som ni panga voin hian teng hian post an siama Rashtriya Rifle Unit te Finzia an tarlanga achan chu terrorist te chen na mun Soikal Kelar le Sopiana te India Army te chuan operation nein helho dap chuan na hi an thok ti an tarlanga hetinga operation an nei la hian terrorist te chuan na sadak main Indian sipai te hi an lo kapa amai ro chu nasataka in kana athen nu hian terrorist pathum te chuan nun na chan pha zoka operation loting tak an nei pha ani khakha voin lama in kana thleng chungchang ania India chuan in tuna hian thei top chuin ma ala chomek zela terrorist te hi tam theyang ber suat nan kalpui meka tundin hmuna report sang alan danin terrorist hi aza chuang an that to niin tarlan hania hetiangan malak na hi India mi te tan chuan thilom om tak ania achan chu India rama hian terrorist te hian kong sangin boina le har satna han thlen na sato a mitam takin nun nan chan pha to boka chuti lai kara hetianga malak na ropui tak le lotling tak an nei chomek zela wang hian India mi pui te chu lomin kan khat ani da ber mai ole tuna ve thung chuan voinlama airport thu thar hi kangai thave le donanga India le Pakistan anin ka wangin ngong tam tak thlona lama anei na sa a airport somthum pani lai chu kharani phati antarlanga amairo chu airport somthum pani te hi nimin lama tangkhan honle ani thu The Times of India website chuan hatarlang ani airport somthum pani te hi India ram marlam thanglam le Central India omte hania hei hi mitam takin zinve ba nan mangtangkai ema hetianga airport an kharta ka wang hian mitam tak chu an boi pha na sa hle nimasela nimin thojan tlai tangkhat thunei tu te chuanin airport chu dan pa nga in honle ani thuan tarlanga airport somthum pani te hi man thei torin tuna hian honle mekania an khar chunga flight zathum somnga tanga zali inkar suspended chu ni rewak lo chung hianin an ho khale manvek an be sei ani amai ro chu India ram border Jammu and Kashmir Rajasthan le Punjab ate thojan ni tlai nimin tlai khan drone a thlole ta ka bangin mun tam taka chuan boina he hian asiam le a Indigo chuanin an thlona Jammu and Kashmir Amritsar Chandigarh le Srinagar le Rajkota thlok tur vo in lama thlona te chu an flight an cancel thu an tarlang ani amai ro chu airport somthum pani te hi dan pa ngain man thei turin tuna hian an hong vek thunga Srinagar Jammu le Chandigarh Amritsar Bikaner Hindon Jaisalmer Jodhpur Kandla Kishangarh Kulu
Ludhiana Rajkot le Simla te chu tuna hian airport man thei torin hon mek ani thu an tar lang ani airport man theya an hon le tak nuwa thlona tum masaber chu Indigo 6E2247 Delhi changa jammu thlok ania nimin tlai da rukla mi somthum pali khan Delhi chu asanin jammu a hian tum ani ole kha kha tundin muna airport thuthar kandalan thei chu ania hun engemaw chen chu India le Pakistan in beina wang hian airport chu khar ania amai ro chu tuna hian dan pa nga in hon le ani to a soita kan khan Pakistan drone te hi no thlok lut ma sela India sipai ten an ka thlak veka wangin la om lova amai ro chu Indigo thlona heroin voin lama an thlona thlok tur chu an cancel thuan puang thung ani hun engemaw chen India le Pakistan an ka hnuwa tukin sing khan Indian Prime Minister Narendra Modi chuan Adampur Airbase atloa he airbase atlona hian Pakistanin dot chiang takin an soiti atarlang ani the Hindustan Times website in he Prime Minister Airbase to chungchang hi atarlanga he airbase hi Punjab a omniin Pakistan chuan an chanchin thar lama Indiaram Airbase le S400 air defense system chu an bom chevek ni nan tarlanga amai ro chu hi dotani je chu chiang takin India Ram Prime Minister Narendra Modi yan atlo chom hian atarlang ani Prime Minister Narendra Modi yan Adampur Airbase atlo hi a viral chim na chan pakhat chu S400 air defense system an hnunglama langchunga salute apek wang hi ania he thalak hi voinlam khana viral na sa a midam takin an ngai lena an ngai sang hle bok ani Prime Minister Narendra Modi chuanin thalak hi asera en sipai huai sen tak tak te beisa omte chu hun engmo chen man puya boruak mon om tak noya hun lim om takan mang ani Adampur Airbase a Modiyan tukin sing lama hatlo chom hian boruak anomin hun lim om takan manga achan chu Indian ne tak main tundin muna Pakistan hi abe ilet wang ania sipai huai sen tak tak te chu an phur view ni in alang tukin jing lam khan Modi chuan Twitter a ting hian a posa AFS Adampur katlua skan sipai huai sen tak tak tanen hun lim om takan mang kan sipai te hi an huai sen ba ka mitum ru ta kan nia lau an nei lo bok te in Modi chuan a posa ni kan ram tan thei top chua an nun na thapa kan ram an veng him hi an chunga kalom tak zet tin Indian Prime Minister Narendra Modi chuan a post ani ole kha kha voin lama Indian Prime Minister Narendra Modi yan Adampur Airbase atlo chungchang kan tarlan thei chu ani